Emisija Razlog za razgovor donosi intervju s Antonijom Kuzmanić povodom rada kolektiva Room 100 na predstavi C8H11N2 2.0. 18. studenog 2023. u sklopu međunarodnog događanja koje promovira cirkus pod nazivom Noć cirkusa, zagrebačka publika je imala priliku proviriti u rad kolektiva Room 100 na novoj verziji njihove uspješnice C8H11N2. Pod naslovom C8H11N2 2.0 Antonija Kuzmanić, Jelena Vujović i Jakov Labrović predstavili su kroz polusatnu izvedbu novi izvedbeni materijal, nakon čega je publika dobila priliku podijeliti dojmove s umjetnicima i dublje se upoznati s konceptom i planovima za ovu predstavu. S Antonijom Kuzmanić, u slučaju ovog projekta izvođačicom, autoricom i producenticom, vodili smo razgovor o korijenima suradnje s Jakovom Labrovićem i nastanku Room 100, inspiracijama u stvaranju, odabiru određenih cirkuskih tehnika kao sredstva umjetničkog izražavanja, iskustvu laureata Jean Talent Cirque, sadašnji Cirkus Next, reakcijama publike u različitim zemljama i naravno o novoj predstavi u nastajanju čiji smo dio imali prilike pogledati netom prije razgovora, a koju autori definiraju kao derivaciju originalne predstave C8H11N2. Pa želja je da uspijemo dovršiti predstavu i da bude dobro. Da mi budemo dovoljno zadovoljni s njom, da je želimo dijeliti sa publikom. To je neka iskrena želja za blisku budućnost. I mir u svijetu. Naravno. Ok. 3 glazbene želje. 3 glazbene želje. Prva predstava je nastala prije 12 godina. Imala je premijeru u rujnu 2011. godine u Parizu. I predstava je koja je u stvari naša prva produkcija bila i bavila se intimnom pričom, odnosno temom iz Jakovljevog privatnog života, a to je život njegovog brata koji ima dijagnosticiranu šizofreniju već nekih 50 plus godina i njega kao njegovog skrbnika, odnosno kako šizofrenija utječe na osobu koja je dijagnosticirana i na obitelj. Tada smo koristili kontorcionizam i dislokacije jer smo htjeli prikazati to razaranje, podvojavanje ličnosti i sve na šta šizofrenija utječe na psihičkoj strani iznutra, znači koristeći doslovno kosti ljudske i to fleksibilno cirkusko tijelo da pokaže to uništavanje tijela, ali i neku povećan stupanj kreativnosti koje ipak šizofrene osobe često imaju. Znači, kontorcionizam je ono što je u narodu poznato kao ljudi od gume, žena ili muškarac od gume. Znači, cirkuska vještina koja se bazira na ekstremnoj fleksibilnosti tijela jednog pojedinca. Možda isto tako drugi način da se objasni je neka joga koja je otišla u ekstrem što se tiče mogućnosti opet nekog fleksibilnog ljudskog tijela. Dislokacije su izbacivanje kostiju iz njihovog prirodnog mjesta gdje bi trebale stajati i njihovo vraćanje na mjesto. Znači, najčešće ljudi poznaju kao dislokaciju ramenog pojasa, a interaktivno modeliranje je izraz koji moj kolega Jakov Labrović koristi. On je kipar i zanima ga na koji način
može modelirati materijal u ovom, znači kad govorimo materijal ne govorimo o klasičnom da je to drvo, glina, kamen, nego ljudsko tijelo. I istraživanje započeo u prvoj predstavi, a sada ga zanima kako može bez kontakta to raditi, odnosno kako publika, odnosno gledatelji mogu modelirati ljudsko tijelo čak bez da su toga svjesni. I onda je osmislio taj princip sa elektromotorima i senzorima gdje se identitet jedne osobe mijenja u ovisnosti o tome kako se publika ponaša u prostoru. Znači, do tehnike je došlo time što kad sam se počela time baviti, što je bilo jako davno, sa nekih 16 godina, nisam imala prostor za vježbanje i onda je to valjda osim žongliranja jedino što je stalo u sobu. U sobu u kojoj sam imala u stanu sa roditeljima. Tako da je bilo vrlo praktični razlozi. Kontorcionizam je baš u stvari jednostavna vještina jer ne zahtijeva puno prostora i ne zahtijeva nikakve rekvizite. Znači, ti koja se baviš zračnima uvijek moraš razmišljati di ću se zakačiti, hoće li to biti sigurno, pa nosi taj svoj rekvizit. Ja ne moram ništa nositi, mogu samo sebe poniti. Tako da bi rekli prostorni problemi i budžetni problemi da su me usmjerili da se bavim kontorcionizmom. A onda kasnije s godinama sam shvatila da me u stvari da mi se dosta hormon sreće valjda povezao sa takvom vrstom pristupa tijelu i pomicanje granica fleksibilnosti koje su naravno povezane i sa granicom boli. Mislim da mi se nikad posebno nije niti nešto... nisam bila baš znatiželjna prema ostalim cirkuskim disciplinama. Čak i kad su se pojavile situacije i prostor i budžet i prilike, uvijek mi je nekako taj kontorcionizam baš bio dobar za glavu. Pa bez ikakvog pretjerivanja, taj moment nam je promijenio život na bolje, naravno. Mi smo do tada bili, živjeli smo u Splitu i život se sastojao od jako puno treninga i onda gažiranja na komercijalnim gažama i preko ljeta jako puno street showa. Ali je istovremeno postojala ideja o tome kako u stvari želimo napraviti kazališnu predstavu i pričati o nečem ozbiljnom što se na prvu, drugu i treću ruku ne može povezati lako s cirkusom. Tako da dobivanje tog labela, te oznake da smo kao laureat Cirkus Nexa nam je stvarno omogućio da počnemo, da dovršimo predstavu i da počnemo živjeti život suvremenih cirkuskih umjetnika koji od toga mogu živjeti, rade ono što u stvari žele raditi, jer definitivno oboje nismo željeli otvarati različite arene i molove, nego smo htjeli raditi ozbiljne kazališne produkcije. Cirkus Next nam je dao jako puno financija da dovršimo predstavu, jako puno vidljivosti i praktički na račun samo Cirkus Nexta smo 5 godina bili na turneji. Nakon toga i kad smo, ajmo reći, otišli u penziju, u mirovinu što se tiče izvedbenih umjetnosti, taj nekakav label je pomogao da ja, na primjer, nastavim raditi u produkciji. Tako da mislim da sve u stvari dugujemo Cirkus Nextu. Što vam je to donijelo kod kuće? Ništa. Pa realno, konkretno stvarno ne bi rekla jako malo. U smislu ako pričamo o potpori. Da. I prepoznavanju. U prepoznavanju, ok, jako puno ljudi je čulo
za nas, mislim, jako puno. Meni se čini da je dosta ljudi čulo za nas po principu da smo često su se te inozemne izvedbe predstave pratile po medijima i to tada su još ovi mainstream mediji bili zainteresirani za kulturu i ostavljali su dio prostora kulturi i stvarno, ne znam, u različitim novinama su bile te najave, iako su najavljivali predstave koje se događaju, ne znam, u New Yorku, u Parizu, ali dosta ljudi je čulo na taj način za nas. Potpora grada Splita je tek tada počela i potpora ministarstva je tek tada počela, što je isto zanimljivo da smo do tog titule i do tog statusa došli potpuno bez njihove pomoći, samo vlastitim budžetima i sposobnostima. Ali nije to sad neka, i kad je se ta potpora pojavila, to nije bila neka značajna potpora. Na primjer, u gradu Splitu nismo dobili prostor, gradski neki na korištenje, nego smo par godina bili bez prostora i u stvari u tom trenu kad smo odlučili staviti izvedbenu karijeru na pauzu, smo onda i odlučili uzeti jedan prostor u najam, ali od nekog poduzetnika, ne od grada. Pa velika razlika što je vani publika koja dolazi na suvremeni cirkuske predstave upoznata što je to suvremeni cirkus i imaju neko veliko predznanje, dok kod nas mi smo stvarno imali jako malo izvedbi u Hrvatskoj. Znači jednu na Splitskom ljetu i 2-3 u Zagrebu na perforacijama i festivalu novog cirkusa. Uvijek je postojala ta situacija kako tu predstavu predstaviti u Hrvatskoj da bude zanimljiva ljudima, da je u stvari dođu. Pogledajte, na primjer, tu je taj label Cirkus Next jako puno pomogao da ljudi imaju povjerenje da dođu pogledati takvu predstavu. Ali evo i danas smo Nikola i ja bili intervjuirani od jedne nacionalne TV kuće i di smo opet nakon 15 godina vrtili istu priču, a to je koja je razlika između tradicionalnog i suvremenog cirkusa. Što vi, Nikola, mislite o upotrebi životinja u cirkusu? Tako da nismo se baš makli, to govorim sad za medije, ali mislim i da, nažalost, dobar dio publike nam uopće nije publika, zbog toga što misle da je cirkus i dalje taj tradicionalni cirkus koji koristi životinje i to je samo jedan veliki spektakl gdje će vidjeti polugole akrobatkinje u šljokicama i ne znam, i aperiju i ne znam, vrhunsku tehniku, ali neće biti nikakve emocije. Jedina valjda emocija koja će biti da će se zabaviti. Mm-hmm. To je velika razlika. Ne, definitivno je izazov nakon 12 godina od neke kreacije, ali ne znam, evo 7 godina u stvari, 8 godina od zadnje izvedbe, pokušati se mentalno vratiti u stanje, ok, sada smo ponovno izvođači i fizički se vratiti u formu koja je dovoljno dobra da stvori nešto što može biti prikazano na sceni. I naravno pomiriti stilove života koji su drugačiji od ovoga koji po meni zahtijeva stil život cirkuskog umjetnika sa jako puno treninga. Mm-hmm. Što se tiče mene same, mislim tu je Jelena umjetnica i Jelena je naša nova kolegica koja se pridružila trupi. Ona je umjetnica i to je njezin fokus djelovanja i života, dok smo jako i ja u svojim nekim drugim projektima i definitivno se vidi da na određenim periodima godine kreacija uopće ne može biti visoko na listi prioriteta, jednostavno nemamo vremena u danu da se bavimo njome, ali to je jednostavno
situaciju u kojoj ne možeš izgasiti druge obaveze na neki prekidač i sad ok, sad smo mi opet umjetnici, bog, sve ostale druge obaveze i odgovornosti. Ali, ne znam, meni je osobno baš dobar izazov, zato što u poprilično gustom rasporedu na poslu i u privatnom dijelu života moram još pronalaziti više vremena za trening, a jako volim trenirati, tako da to nije nešto što je onda što radim sa opterećenjem, nego u stvari uživam i sad kao službeno imam i razlog da moram ići toliko često na treninge. Osjećam potpuno suprotno, osjećam jako veliko opterećenje, zato što smo mi prvo tu predstavu napravili vrlo iskreno, organski, ali u jednu ruku jako naivno, čisto zbog toga što je postojao potpuni nedostatak informacija koje smo mi imali o suvremenom cirkusu. Mi smo, znači, jedino što smo znali je festival novog cirkusa u Zagrebu, koji se tada odvijao. Mi bi došli vjerno pogledat predstave. Mislim da sam tada imala 18 godina, ne bi otišla u školu, nego bi otišla na festival, pogleda i meni je to bio neki izvor informacije. Ja sam doslovno prvi put kad sam sidila u gledalištu festivala shvatila, pa u stvari se te cirkuske vještine mogu obličiti kao kazališnu predstavu, kao ne mora se raditi samo te kratke šove ili te ulične. Tako da smo, mislim, to je, ne znam, YouTube je tako nastao neke te godine i definitivno nisu postojale snimke, možda i ranije, ne znam. Ali uglavnom nije postojala ta hrpa informacija koja je sada dostupna, plus što sam ja kroz taj produkcijski dio života, kroz selekciju programa za festival, za rezidencije, kroz sudjelovanje u Cirkus Next kao žiri, pogledala toliko toga i za toliko toga imam svoje mišljenje šta funkcionira, šta ne funkcionira, šta je dobro, šta je nije, da sam potpuno opterećena s time šta mi sada radimo i pitam se da li je to vrijedno dijeljenja, da li je to vrijedno financiranja i mislim da je vrijedno, jer očito smo tu i prikazujemo predstavu, ali sam jako opterećena svim tim informacijama koje imam u glavi. Znači, nas su 2021. zvali da se prijavimo na natječaj projekta The Sphere, koji je jedan projekt kojeg je financirala tada Europska unija, a bavi se stvaranjem nove alternativne ekonomije, odnosno izvora financiranja za suvremene cirkuske predstave. Odnosno, podideja tog projekta je kako da nam cirkuske predstave ne umiru, odnosno kako da se napravi sustav u kojem se predstava neće prestati izvoditi. Kao kontraargument je da se u sve predstave je utrošeno jako puno vremena, kreativnosti, znanja i na kraju novaca, da bi, znači, one postojale i bile izvođene tipa 2, 3, 4 ili 5 godina. I mene je taj dio privukao i onda je tu su bili pozvani ljudi koji su laureati Cirkus Nexta da se prijave i kroz nekoliko sad krugova glasanja, a glasa cirkuska zajednica, smo mi odabrani da doslovno poklonimo našu prvu predstavu nekom drugom umjetniku i damo je da taj umjetnik napravi drugu, novu verziju. Odnosno osvrt na to nešto naše. I to je jedan od načina na koji kao predstava ne umira, zato što postoji referentna točka. Tako da se te predstave zovu kao 2.0, 3.0. Druga osoba koja je prolazi kao isti proces je Andreas Salustri, koji, ste ga vi, niste ga, uglavnom talijansko-njemački žongler koji radi tu zanimljivu predstavu Materija, gdje žonglira sa
stiroporom. Ali uglavnom nakon što smo mi ponudili predstavu, ja sam sad zaboravila kako se ona preziva, ali se zove Cecilia iz Italije i zanimljivo je što se bavi fakirizmom i što ima isto poveznicu osobnu sa šizofrenijom, tako da se baš radujem vidjeti kako će ona napraviti tu priču. Voditelji projekta su nas pitali da li smo u stvari mi zainteresirani da napravimo novu derivaciju tog originalnog rada. I onda smo mi rekli da jesmo, dobili smo od njih financijsku pomoć i rezidencijsku pomoć i tako smo krenuli sa istraživanjem što je za nas danas ta predstava i općenito ta refleksija života tada i danas je nešto kroz šta prolazimo. Ovaj dio interaktivnog modeliranja je u vezi sa senzorima i elektromotorima, a senzor detektira pokrete u prostoru i senzor u stvari upravlja elektromotorima, odnosno upravlja pokretima na mojem licu. Tako da je to direktna poveznica sa znanošću. Za sada je ona jednostrana, odnosno sve je nekako napravljeno na način da Jakov kaže što želi i onda samo ili sami napravimo ili imamo jednog poznanika, fizičara koji onda to samo na brzinu sklepa, ali je ideja da iduće godine stvarno nađemo znanstvenika, odnosno istraživača koji će se uključiti u kreativni dio, jer mislimo da mi u stvari ne možemo ni zamisliti koje su sve mogućnosti i opcije korištenja senzora i elektro tih motora u predstavi, nego nam baš treba neko ko se time bavi kao primarnim poljem djelovanja, koji će onda biti otvoren za umjetnost, odnosno zajedničko kreiranje. Slušali ste emisiju Kulturnog radija Razlog za razgovor, koja donosi intervjue sa umjetnicima i umjetnicama raznih grana umjetnosti s ciljem približavanja njihovog rada široj publici. Pitanja sastavila Petra Bokić. Razgovor vodila, uvod i odjavu pročitala Jadranka Žinić-Mijatović. Snimio, tonski obradio i uredio Ratko Bokić. Kulturan radio, Cirkorama.